pögi zangme dendur nidong chutuk di thop nenga pe gao chung sti ta mi sangma de la ha go su nga mig la lam sa mig chu khang su ngara jus domala dal hala thichnang lai ta di dingja di pe phembu yore because ta nga di title di thop ne mi din sungi kecha nyingira nga jone nga pheme inare pheme the me young people inare I can inspire nga khunsula inspire the influence share ki khiranz mesela chik meaningful chinga khurans la lapcha chare khurang ala nyingi re khurans ani nga suggest kho hasa as nga nurse pire tanga Miss Tibet bichare ta nga kho sa drone anju phenang la for example HIV lape the major issue re anju la so nga odi korla kho hasa drone nga odi korla awareness raise share nga khurans la lapcha chare pheme inare pugu inare young people inare and of course nga international forums la raise ngaranga ji opinion layer ki phela di chungudo kuran nge ke ngira because thanga cultural ambassador rochar songa layer ki anju phela tinde kanye do anju pheba mi innocent people re ki anju gaji country the mi shambai lungba shamagi thore but thando anju de la ye anju survive chige anju chige anju lhane ngune de me anju pe anju susu message chik sege so nga odi layer mi sampling la odi ngate yore